ngiyabingelela ubaba noma ngibingelele abefundisi ivakashi abasekhalezi abasentabeni kaJehova ngiyabonelelwa egameni elihlele osethu Jesu Kristu ephilayo ngithi Jesu Kristu inkosi Kristu inkosi siyabonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu usesigcine kwaze kwayila ngaphandle nje ukuthi simoshe isikhathi siyaxolisa abazalwane khona kade befikile siyaxolisa kakhulu abazalwane ukuthi siqale emva kwesikhathi ebesithe soqala ngaso siyacela ukudlulisa ukuxolisa kakhulu lapho sisematshe la ePhomoroyi ngizocela nje ngokukhulu ukuphuthuma ngizocela uMama Dlamini ezosamukela la endaweni esikuyona uzosazisa konke okumele akasazise khona ngengisukumi ngizobe sengicela ubabhinqa eze ngaphambili azulele ngomkhuleko aphinde asazise ngabefundisi abakhona abefundisi abakhona socela ubabhinqa sebacelile beze ngaphambili socela ukuthi mayike umfundisi azazise ubaba ubani ubamtsibande uphuma entabeni kaJehova ngiyabonelelwa eRichards Bay siyacela kanjalo uJesu Kristu inkosi ngizocela mama uDlamini usondele ngaphambili